Nah, ideal ma final hal win kina rang ikura punya lakai kini match perang fight night season 2 mentah kandai tereng hak K1 48 kg below match perang kur kali Ngari shano kongset banganya Iron Handcuff 52 kg strawweight haka match perang fight night season 2 match perang kulo kali ngau pala romdor siam banyak kun mentah ka match perang fight night season 2 akan 1,000 kg featherweight kategori match perang kulo kali